Шажыври лапкамар ларудыру вереню тыдым неде видим гүнем школ ажизине студентсине килдене тухмазыр верендеші уроксем онлайн ердеші. Улжынызем тадақпур шенеріксене бире республикари вереню министріне пірремі шуме Алевтина Федорова онландаржы. Ажазен шургунехи каникуле еребин килде вереневе гушры. Иким жерне учительден социалы дыдымзем урлы терлехнахтару илзе класс режеде килденеде хызем тіллендівайша ажазем. Верендеген веренінже ашамыжы епичеш апыжы. Кенеге власынеде алышнеде үгересібе музыкынада, физкультурунада программа бақту забымала. Кашне урога підімлеце электрон видео шируер забымала. Чынақта еврлықсым бұчыш малдан хернінже, жавы ғытрағынде жак еврлықсым перед республикарагын амар, пөдем расчеші живы бех пулзайырдеші, интернет берген умай, ашамы жын шымғырау болжы, платформа зем берге, шазыне пұрнеде сүтсе яза, баян хегон издательство земде біз тюлевзір хызен платформезене ұшырыш, тебір платформа қадірлене баян хегон Моя школа онлайн деген платформа ұжылжы, жағынбада біріндеген земмілі евр бұлзасында түрлі мүслесі мұзы ғұрза баян хегон ажызыне біріндеші. Жынақта візіне талзымахи қаласы келет, візен әжі баян хегон жынақта нумайлан жедемелі түрлі мүслесі мұзы ғұрза ажызыне біріндме шымылақ мар. Шактап хырнигам жындан затмарыне була ажазын пелюшайне хакласыне де кыш шемжетме шандарнычы. Пурнеде хумхандараган малашнеге вереню ергебе каникула вағычтмезірек ярасыне де ужимлатрыше ваплы министерствора. Алевтина Федорова галына дырых, халлеге школзем дистанции мелебе хешлеш. Шуллахи каникулада ажазем халичем пулны график пех кайыш. Тахрымырсен теп патшалық экзаменебе вунбірмірсен пірліхлі патшалық экзаменезіне вара шыртме уйықне күжарна. Тохрунш классра веренсе бедерегенсем иге экзамен гына. Парашы математика да русский вырс чилхие экзамене. Тень перремеш хутрах экзамене сдавать тваймазан, лайх паллы илемезен веземенде пирен резервный гундеп пиренде шабы хутра тебір худ экзамен барза аттестацияне алла илесе бершанак бар. Кышалыға ежінна ерге ажызыне терлі дірісле видер анышлы дұхма, пачта жырмандармала мардезе жұтлашы вареню министерственже. Чавашенгаларым вали Алиса Александрова, Семен Антонов.